Zdravo, ja sam Milica Ličina, stojim iza brenda Anđeli. To je proizvodnja zdravih ovsenih kolača i barova bez šećera, bez aditiva, a vrhunskog ukusa. U želji da svojoj deci bude primjer zdravih navika, Milica Ličina je nakon istraživanja shvatila da vlada tužan nedostatak zdrave slatkiša na tržištu. To je dalo polete da 2012. godine zasuče rukave i napravi prve ovsene kolačiće koje je ispekla u kućnoj rerni. Danas ih svi znamo kao Anđele. Anđeli su brend zdravih ovsenih keksića i energetskih štanglica bez trunke šećera, brašna, aditiva i konzervansa. Sa minimum 35% ovsenih pakuljica, semena lana i pšeničnih klica krasi ih ne samo neodoljivi ukus, već su i savršeni izvor dijetetskih vlakana. Umešani od najkvalitetnijih sastojaka, ovi kolačići i barovi su postali omiljena užina svih onih kojima je stalo do zdrave ishrane. Zahvaljujući kvalitetu i savršenom ukusu, brzo su dospeli na rafove preko 400 prodajnih mesta i to u 4 zemlje. Od starta Anđeli su oličenje socijalnog preduzetništva. Ovaj brend paralelno sprovodi 3 društvene misije: angažovanje osoba iz kategorije teže zapošljivih, nabavka sirovina od malih lokalnih dobavljača i vođenje računa o zdravlju potrošača.